Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ғарышкер болғым келеді. Мақсаты тақырыпқа байланысты жаңа сөз үйрену, өз арманы қалауың туралы айтып үйрену. Ребята, тема сегодняшнего урока «Я хочу стать космонавтом». Сегодня будем проходить новые слова по этим темам, а также научимся говорить про свои желания и мечты. Сонымен қатар біз бүгін ғарыш әлемі бөлімін бастап жатырмыз. Бұл бөлімде біз сізбен ғарыш әлеміне саяхат жасаймыз, ғарыш туралы, алғашқы ғарышкерлер, ғарыштағы ас мәзірі туралы айтатын боламыз. Ребята, как вы и догадались, мы с вами начинаем большой раздел под названием «Мир космоса». В этом разделе мы будем говорить о космосе, о первых космонавтах, а также о космических кораблях и о еде в космосе. Ал бүгінгі өтетін жаңа сөздері: ғарыш – это космос, ғарышкер – космонавт, ғарыш кемесі – космический корабль, ғарыш айлағы – космодром, алыс – далеко и жақын – близко. Енді жаңа сөздерді сурет арқылы қайталаймыз. Ғарышкер, ғарыш, ғарыш кемесі, ғарыш айлағы. Жаңа сөздерді сөздікке жазамыз және есте сақтаймыз. Әрі қарай осы жаңа сөздерді қолданып, екінші тапсырманы орындаймыз. Бұл жерде сөйлемдерді жаңа сөздермен толықтырып жаз. Во втором задании вам нужно, используя новые слова, дополнить данные предложения. Запишите это в тетради. Әрі қарай бізде диалогты мен қазір оқимын, сіздер тыңдайсыз. Содан соң сұраққа жауап береміз. Ребята, послушайте диалог, затем будете отвечать на вопрос. Бақыт, қуаныш, Айсана, сендер өскенде кім болғыларың келеді? Айсана, мен өскенде ғарышкер болғым келеді. Алыс жақын елдерді өзімнің ұшағыммен аралағым келеді. Қуаныш, ал мен астроном болғым келеді. Жұлдыздар әлемін терең білгім келеді. Бақыт, я, армандарың орындалсын, мен де өскенде ғарышкер болғым келеді. Үнемі түсімде ғарыш айлағынан кемемен ғарышқа ұшып бара жатамын. Это диалог между тремя детьми, который вам нужно самостоятельно прочитать, перевести, затем ответить на вопрос, кем хотят стать эти ребята. Приостановите видео и попробуйте найти ответ в диалоге. Жақсы, теперь давайте с вами проверим ваши ответы. Бізде Бақыт ғарышкер болғысы келеді. Айсана ол да ғарышкер болғысы келеді. Ал Қуаныш болса астроном болғысы келеді екен. Жақсы балалар, жауаптарың дұрыс деп ойлаймын. Сондықтан келесі 5-ші тапсырма: берілген сөздермен сөз тіркесін жасап сөйлем құра. В пятое задание устное, в котором вам нужно составить сначала словосочетание с данными словами, а затем предложение. Мысалы, первое словосочетание ғарыш айлағы, то есть космодром. Предложение с этим словосочетанием: Байқоңыр ғарыш айлағы Қызылорда облысында орналасқан. То есть космодром Байконур находится в Кызылординской области. По данному образцу вы продолжаете составлять словосочетание, а затем предложение. С предложения голосовым сообщением отправляете учителю. Әрі қарай бізде есте сақта, яғни ереже. Сегодня мы с вами научимся говорить свои желания и мечты. То есть, чтобы сказать «я хочу», нам нужно будет взять корень глагола, любого глагола, к нему добавить суффиксы либо «г», либо «кк». Дальше у нас идет окончание в зависимости от лица мен, сен, сіз, ол. А потом идет обязательное слово «келеді». Теперь давайте попробуем составить предложение. То есть здесь говорится, что я хочу пойти, ты хочешь пойти,
Вы хотите пойти, и он хочет пойти. То есть пойти, идти – это слово бар, корень. К нему добавили суффиксы г, потом идет окончание в зависимости от лица и обязательное слово келеді. То есть я хочу пойти будет мен барғым келеді. Ты хочешь пойти, сен барғың келеді. Вы хотите пойти, сіз барғыңыз келеді. И он, либо она хочет пойти, ол барғысы келеді. Ребята, еще раз просмотрите правила. Запомните, как она образуется. С помощью этого правила вы сможете составить предложение, кем вы хотите стать. Ары қарай, ереже бойынша 6-шы тапсырма балалардың арманы туралы жаз. Задание по правилу, о котором мы только что говорили, вам нужно будет написать, образовать слово в скобке по правилу, которое мы только что изучали. Например, мен ғарыш кемесімен ұшу. Правильно будет мен ғарыш кемесімен ұшқым келеді. То есть я хочу летать на космическом корабле. То есть слово в скобке образовали вот таким вот образом. По данному образцу вы составляете предложение с данными предложениями, образуете его по образцу, записывайте в тетради. Жақсы, ендеше сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.